جبو معنى و معنەدانی بەریا هەر تشتی هەبوونەک دەبێ. مرۆڤ نکار بێ هەبوونی قالا معنەیە بکە. ئەم خوازایە di çarçoveya tesewirên xwe yên zihnî de nas dikin, lê ev tesewirên me jî bingehên xwe çavdêrî û ezmûnên me yên têkildarî xwezayê ne. Di çarçoveya vê pênasekirinê de hêmanên weke hebûn, wate û ramanê derdikevin pêş ku ew pêkhateyên sereke yên wê diyalektîkê ne ku em qala wan dikin. Beriya her tiştî. Divê em qebûl bikin ku mirov zêde fêr nebûye ku têgînên xweza û meعنeyê li cem hev û di zîkhev de bikar bînin. Li gorî civaknasiya hemdem, xweza xwezaya fîzîkî ye û mijara zanistên pozîtîv e. Wate, meعنe jî sosyolojîk in. Ango babeta civaknasiyê ne. Yani herî zêde dikarin bibin dabeşeke civaknasiyê. Ew jî di çarçoveya hinşert û mercan de. Ango li gorî vê îdraksaziyê, xweza û meعنe dupeyv in. Xwedî cîhanên cuda ne. Bi vê îdraksaziyê, zihnê mirov ji rastiya civakî û xwezayî tê qut kirin û ev jî dike mirov hem bibe xerîbê wan û hem jî xerîbê xwe. Bêguman ev di heman demê de bibe encama vê îdraksaziyê. Çawa ku tê zanîn, beriya modernîteyê mirovan bawer dikir ku di şikil û teşeggirtina însan de roleke girîng a xwezayê heye. Lê modernîteyê di şikilgirtin an jî şiklidana mirov de ne xweza, lê hawîrdor derxist pêş. Hewilda bi perwerde û polîtîkayên çandê jin û ve şikil bide mirov. Têgînên xweza û meعنeyê di zîkhev de ne. Ji ber ku wate berhemeke berridandina fîzîkî û biyolojiyê ye. Eger ev awayê berridandinê nebûya, mirov nikarîbû qala fikr û meعنeyê bikire. Têkiliya xweza û meعنeyê bi vê nevê ye. Mirovê ku li meşa diyalektîk û dînamîkên berridandinê rast serwext nebe, wê nikaribe li hebûna xwe û cihê hebûna xwe ya di nava diyalektîka xwezayê de jî rast serwext bibe. Friedrich Engels li ser diyalektîka xwezayê hûr û kûr fikiriye. Nivîsiye û bi vî awayî bingehê yekê ji mijarên girîng ên hêza fikrê daniye. Girîngiya cihê vê di dîrokê de hewceyî nîqaşînî ne. Engels bi van mitale û hûr û kûr fikirîna xwe analîza metodolojiyeke xurt kiriye. Çawa ku tê zanîn du teoriyên sereke hene. Bingehên îdeolojiya Marksîst pêktînin ya yekê materyalîzma dîrokî ye. Ev teorî analîza derbarê civak û dîrokê de ye. Teorîsyenê wê Marks e. Ya din jî teoriya materyalîzma diyalektîk e. Ev teorî jî di esasê xwe de teoriyeke hebûn û zanînê ye. Materyalîzma diyalektîk dibêje bingehê hebûnê angozanînê madde ye. Yani dibêje madde ne statîk e. Xwedî liv û labet e. Lewma guhertin û veguherîn li ser bingehê diyalektîk e, divê çarçoveyê de em dikarin bibêjin materyalîzma diyalektîk hem tevgera maddeyê hem jî bi vê vegirêdayî çêbûna fikir li ser bingehê diyalektîkê de meşe dibîne. Xala girîng a ku em dixwazin balî bikişînin li ser ew e. Ev encamên ku em îşaretê bi wan dikin, di encama lêkolînên diyalektîka xwezayî û zimanê wê de hatine bidestxistin. Hîmên zanistî yên têgihiştina diyalektîka Marksîst li dawiyê wan. Di çarçoveya daneyên zanistî yên wê rojê de, qebûlkirina maddeyên weke bingehê hebûnê ji aliyê ontolojîk ve têfêmkirin. Daneyên ku îro mirovatî gihiştiye wan, qebûla wê demê pûç kirine. Ne nakokî bixwe, lê mirov dikare balî bikişîne li ser hin guhertinên di karaktêra wê de bûn. Li vir tişta girîng ew qonaxa mezin e. Ya ku Engels di mîtale û ponîjîna li ser diyalektîka xwezayê de li warê fikrî derbas kiriye. Engels bi xebata Louis Henry Morgan a bi navê civaka berê kevin gelekî eleqedar bûye. Li ser malbat, milkê xusûsî û koka dewletê nivîsiye. Ev hemû jî eleqedarin bi wê hayjebûna wî ya li ser warê fikrî. Bêguman mirov nikare vê rastiyê paşguh bike. Di cîhana îro ya zanist û felsefeyê de bersiva pirsên derbarê xwezayê de girîng in. Pirs jî ev in. Xweza tiştekî çawa ye û çawapêk hatiye. Ji ber ku her tişt bi çîroka xwe heye û wê wateya wê çê dibe.
ji bo pênasekirina xwezayê bi awayekî giştî mirov dikare bibêje. Ew gerdûna fîzîkî ye li derveyî xwe pêkhatina avabûneke din a duyemîn di nava xwe de nahewîne, weke hebûn mirovan jî di nava xwe de dihewîne. Lê bi awayê ku em dizanin awayî wî yê pêkhatina polîtîk û çandîbûna civakî di nava xwe de nahewîne. Civak di nava xwezayê de û bi wê ve girêdayî çêdibe, lê lingê wê jî weke xwezayeke duyemîn çêdibe. Zanist bi giştî hemfikir e ku gerdûna bi mirov a wekî kêliya afirandinê tê qebûlkirin û bi gotina Big Bangê tê pênasekirin. Ango teqîna mezin qederê 13.8 milyar sal berê pêk hatiye. Big Bang teqîna enerjiya ketî serhev a bêserûbîniyê ye. Li qadeke pir biçûk, li qadeke mîkro pêk hatiye. Enerjiya ketî serhev kombûyî û bi teqîna wê re enerjiyek di asta dûrî aqilane de bi les belav dibe. Pêreqa mîkro berfireh dibe û di encamê de jî meydaneke makro pêk tê. Di vê berfirehbûna mîkroya ku di neqebeke zeman û mîkro de pêk tê, gerdûn tê gotin. Roja me ya îro jî hin zanyar hene ku dibêjin gerdûn hê jî berfireh dibe. Lê hinek jî li ser ihtimala tengbûna gerdûnê disekinin. Axir guftugûyên di vî warî de hê jî dewam dikin. Li gorî vê teoriyê di qonaxa pêşiya gerdûnê de wekî madde tenê ku ark û gulwan tezahür dikin. Ew jî tenê perçikên jêr maddeyê ne. Di demekê de ku ji saniyên pir kêmtir êdî berfirehbûn sis dibe û germa jî kêm dibe. Ku ark û gulawn dibin yek, proton û nötron pêk tên, piştî çend deqîqeyan germa bêtir kêm dibe û da dikeve qederê milyarek peleyan. Beşekî mezin ê protonan weke sîsk an jî pirtikên hîdrojînê serbixwe dimînin. Beşeke proton û nötronan jî digihîne hevdû sîsk kakilê deuteryom û helyomê pêk tînin. Di encama vê pêvajoyê de protonên pozîtîv barkirî, elektronên negatif barkirî dikişînin û atomên pêşî pêk tînin, ha ev atomên besîd hîmên bingehîn ên pêkhatina stêrkan in. Bi gotineke din, stêrk ji van atomên besîd pêk hatine. Fikra derbarê atomê de li ser sedemên pêşî weke têgîneke mucerred û besîd derdikeve holê. Bi demêra xwezaya atoman ji hev hat derxistin. Îro ji roj jî kes bêyî zanista atoman li tiştekî nafikire. Gelek amûrên rojane têne bikaranîn ên weke radyo, tîvî û kompyûter. Bi saya vê zanistê hene. Pêkhatina geleksî û stêrkan ji atoman piştî teqîna mezin a bi sed sal milyonan e. Pêkhatina sîstema rojê û pêkhatina dunyayê jî pişre bi 9 milyar salan e. Baş e. Ev çawa pêk hat dema ku gerdûn berfireh bû. Madde bi awayekî wek hev li fezayê belav bû. Lê dema ku diketina serhev û kombûna maddeyê de hin kêmasiyên biçûk çêbûn û hin tişt durist nemeşiyan. Hêza kişandinê ya girseyê dikeve dewreyê û vê rewşê jî kir ku hin qadan madde enerjî bikevin serhevdû. Bi vî awayî jî bi piranî ewrên gazê yên hîdrojîn û helyom çêdibin. Hastêrk ji van ewrên gazê yên ji wan re nebûle dibêjin çêbûn. Ji nebûlaya mezintir bi sedema hêza kişandinê ya girseyê dibe ku van ewrên gazê berbixwe ve bikişîne. Ev herêm dibe ku bi demê re rê li ber fûzeyên nukler vekiribe. Reaksiyonên fûzeyan dike ku hîdrojîn veguhere helyomê û di encama vê reaksiyonê de miqdareke mezin ruhnî û germahî çêdibe. Roj jî di nav de sedema stêrk ew qasî dibiriqin, ev teqînên realkîsyonêkin. Hêza kişandinê ya girseyî hem stêrk pêk anîne, hem jî ew di çerxeke felekê de ragirtine, ew xistine weznî pê re jî bi vî awayî geleksî pêk anîne. Fîlosofên Yunan ji şaneya herî biçûk a maddeyê re atom digotin. Çawa ku xuya dike pêvajoya pêkhatina atoman gelekî wexet girtiye. Beriya van ku arek û perçikên jêr atoman pêk hatine. Berridandina xwezaya fîzîkî
پێکهاتنا ڕیا کادزێ چەرخا فەلەکێ یا ڕۆژێ دنیا و سەرهاتەیا وێ چێبوونا زیندیان و بەردین جوان مژارن کو divê hor û kur bi wan dakeve û ev jî li derveyî sînorên mijar û babetên me ne. Em para bêtir hewil didin li xwezayê, zimanê wê û diyalektîka wê bihîzirin. Em bi vî awayî li meseleyê kûr dibin û pêda dikevin, çawa ku tê zanîn zanista klasîk a ku çêkiribû têde gerdoneke becan, bêruh û mirî hebû. Lê kengî Einstein bi formula xwe ya navdar A = mc² diyar kir ku madde û enerjî di cewherê xwe de heman tiştin û rûyên cuda yên heman rastiyê ne. Hingê têgihiştina gerdona mirî di dîrokê de li paş ma. Ya rastî wexta ku mirov li herikbarî û rawabûna enerjiyê dinêre, li hêzawê ya afrîneriyê difikire. Nepêkane ku mirov li zindîbûn û rawabûna gerdonê serwext nebe. Têgihiştin li gerdona zindî ne tenê fikra me ya li dunya madî guhert. Wê em neçar kirin ku em fikra xwe ya derbarê her tiştî de biguherin. Fîzîka kuantumê têgihiştina gerdona mirî hilweşand û îsbat kir ku gerdon zindî ye. Di awayê fikirinê yê pêşî de ango, di anîmîzmê de, di cewherê wê de têgihiştina xweza zindiyê heye. Anîme me'neya xwe, can ruhe. Li gorî awayê vê fikrê di xwezayê de her tişt can û ruhekî xwe heye. Mirovê ji xwezayî qut nebûyî û bi awayekî ku wê hîs dike dijiya ne bi zanistê lê bi hestên navxweyî yan jî bi hîskirina bi zindîbûna xwezayê derdixist, ev awa têra xwebalkêş e. Keşfên zanistî yên zanyariyekî mîna Newton bi qasî tevahiya di 300 salan mirov li hemberî gerdonê kûr kirine. Ev jî tê wê meعنeyê zanist jî dikare mirovan fihmkorî û çavkorî bike. Eger gerdon zindî be, ev zindîbûn tiştekî çawa ye. Vê pirsê kir ku zanist bikeve nava lêgerînê, wê berê xwe da lêkolînên perçikan, jêr atoman, fîzîka kuantumê, analîzên gerdonên mîkro-makroyê û teoriyên tevlihev ên dizîkhev de. Di encamê de vê jî kir ku nuqteya me ya di zanînê de em lê disekinin û li gerdon û xwezayê temaşe dikin, biguhere û pêre dunya me meعنeyê guherî. Axir di nêrîna me ya li gerdona xweza civak û mirovan de asûyên nû çêkirine. Di fikriyeta rûşhilat de şerqê de gelek awayên bi vî rengî hene. Tiştên zanistan îro îsbata wan kirine. Hema bêje mufekkirên rûşhilat beriya niha bi 2000 sal berê bi hest û hisên xwe dîtine tê derxistine. Eger mirov fikra rûşhilat bi şoreşên îro yên zanistî re bixwîne, wê gelekî balkêş be û heya ku mirov gelek tiştan jî jêhîn bibe. Zindîbûn çi ye çawa çêbûye, li rûyê zemînê peydabûn, zindiyan û çêbûna wan hemabêje ji bo mirovan mucîzeyek e. Belkî ji vê jî piraniya însanan çêbûn û afirandina mirovan dispêrin Xwedê û wisa bawer dikin. Lê wexta ku mirov li xwezayê binêre, bêka çawa berdaya mirov dikare bibîne mesele ne mucîze ye. Eger em ê qala mucîzeyekê bikin, ew jî diyalektîka gerdonê ye. Xweza bi xwe di nava liv û labetê de ye. Zindiye çawa pêk tê. Ya girîng û esas ew e mirov lê diyalektîka veguherînê serwext bibe. Di dîroka cara pêşî de Charles Darwin sala 1850 bi pirtûka xwe ya bi navê koka cureyan tevîdaneyên jeolojîk îddia kir ku çêbûn û belavbûna nebat û heywanan li rûyê zemînê biriya xûncawbûna xwezayê bûye û bi demê re biridîne. Ji ber ku teoriya wî li gorî dema xwe bû û xwe dispart daneyan, bawerî pê hat û cihê xwe girt. Dem ew dem bû ku zanist li rewacê bû, qedrê zanistê hebû. Paşê Darwin bi berhema xwe ya bi navê zêdebûna mirov fikra xwe ya di koka cureyan de li ser biredandina mirov tetqîq kir. Bi gotineke din, lêkolîna xwe ya derbarê heywan û nebatan de li ser biredîna mirov tetbîq kir. Heta wê demê çêbûn û afirandina mirov li gorî pirtûkên pîroz ên dînî hatibû ravekirin. Ji lewra Darwin pir hişk hat rexnekirin û bertekên dijwar li dijî wî çêbûn. Piştî teoriya Darwin berdînê jî gelek hate rexnekirin
و تئوریên wî yên mîna quncavbûna xwezayî dibe ku aliyê wan ên bi pirsgirêk û kêm hebin û bêguman hene. Eşkere ye ku têkiliya vê teoriyê bi sîstema kapîtalîstê re heye, mane kapîtalîstan teoriya beridînê ji bo berjewendiyên xwe baş bikar anî, lê tevî van hemûyan jî Darwin werçaxeke girîng a dîrokî ye. Ya em îşaret pê dikin û qala wê dikin, ew ku ji awayê fikirê xwe dispart, dogmayên dînî gavber bi fikra zanistî, aqilî ve hate avêtin. Wexta ku em bi babeta zindîbûnê da dikevin, rehend û şaxekî girîng ê em nikarin paşguh bikin mirine. Zindîbûn yanî bêruh û bêruhî bi mirinê re dizîkev dene. Guherîn ve guherîna di xwezayê de tê wê maneyê her tim hin tişt li dawiyê tên hiştin, an jî hin tişt ji hin tiştên dibihûrin, afirînerî û hilweşandin dizîkev dene. Di vê çarçoveyê de tişta ku maneyê dide zindîbûn û biruhbûnê mirin bi xwe ye. Li gorî teoriyê berê zindiyan yekşane hebûn. Piştre pircûre û celeb çê dibin. Rêzbendiya şaneyên nû çê dibe û pêre cûreyên nû çê dibin. Rêzbendiya şaneyan li cem însan, mirov dikare weke xwerêxistinekirina şaneyan bibîne. Rêzbendiya şaneyan a herî tevlihev û pêkhatina wan di mêjiyê mirov de gewde bûye. Di mêjiyê mirov de bi trilyonan şane hene. Rêzbendî û têkiliyên şaneyên li vir enerjiyekê balkêş çê dike. Tişta ku jê re mirina mejî jî tê gotin, bi herhalî wexta ku ev rêzbendî û têkiliya di navbera şaneyan de bi dawî dibe pêktê. Ev tê wê maneyê zindîbûn an jî bicanî ne tenê meseleya rêzbendiya şaneyan e. Bi têkiliya di navbera vê rêzbendiya şaneyan de her ewa hilberîna enerjiyê ye. Sed sala bîst û yekan derbarê esasê hucreyê de hûr û kûr hatiye lêkolîn. Li gorî vê lêkolînê herkêliya di mejî û gewdê mirov de bi milyonan şane çê dibin. Dîsa bi milyonan şane dimirin. Ango çêbûn û mirin, zindîbûn û tunebûn li cîhana şaneyan bihev re û dizîkev de pêktên. Her şaneya nû bi kapasîte û qabiliyeta xwe ya têkildanînê re çê dibe. Şane vê potansiyela xwe bikartînin, bi şaneyên din re têkiliyê datînin û eger garibin bi wan re kombinasyonê çêkin dikarin bêjin. Eger nikaribin têkiliyê deynin an jî daneynin, bi ser xwe de hildiweşin û dimirin. Ji xwe nexwedî zemanekî bêserûbînî ne. Zemanê wan ji vê têkildanînê bi sînor e. Bi rastî zemanekî wan ê diyar heye. Yan wê di nava vî zemanî de diyar bi şaneyên din re têkiliyê deyne û bijî, yan jî wê bimire tune nebibe. Ev tê wê maneya mesele ne tenê rêzbendiya şaneyan e. Heta hebûna wan e. Ji bo şane bijîn, pêdiviya wan bi têkildanînê heye. Ya rastî hewcedariya wan bi rêxistinê heye. Gelo têkiliya vê xisleta şaneyê dibe ku bi sosyolojiya mirov re hebe. Belkî ji vê be, mirov hebûneke civakî ye, nikare li derveyî civakê bijî, ango belkî ji vê xisleta şaneyê be, ji vê xisleta genetîk be. Babeteke balkêş e, hêja ku mirov li ser bifikire û serê xwe pê biêşîne. Berî ku em derbasî mijara maneyê bibin, hewceyek ku em li ser beredîn û awayê çêbûna me jî rawestin. Ji ber ew navenda hilberandin û çêkirina maneyê ye. Mejiyê mirov di warê fikir, hest û jiyanê de xwedî sîstemeke navendî ya murhekan e. Ev fonksiyonên mejiyên fikir, hest û jiyanê her yek ji wan li qadeke mejî bersiva xwe dibîne û mejî bi demêre dibe xwediyê van fonksiyonan ji xwe ev pêşketineke welê ye. Bi demêre dibiride. Di tebeqa pêşiya mejî de beşê pêşiyê çê dibe mejiyê jiyanê ye. Ji vî re mejiyê jêr, mejiyê kevin, mejiyê bertekî, mejiyê xuşende, mejiyê pêşî jî tê gotin. Mejiyê bertekî fonksiyonên zindîbûnê yên klasîk sererast dike. Mînak gerimbûna bedenê, hilavêtina dil, hilimgirtin û dayîn, sîstema xwarin û vexwarinê, ev xisleta mejî têkiliya xwe bi man û nemanî re ye.
قاتی دودیان میجی قاتی هستیاره. اف میجی بزندین خودی گوهان ریا. لو ما جیر میجی بگوهان جی دبیجن. میجی لیمبیکه. اف قاتی میجی شیوای بریارین هستی بگوده دیگه و با آگاهین هستی را دده بروان. خودی بیره که دکاره دوست و دجمنان جهف درخه. لو ما اف قاتی میجی تی پرورده کرن، دقاتی سسیان ده مجی فکری هیا. اف مجی تشتان جهف دردخه. جبر اف مجی تنی بمروف رهیا. خصلتا ویا بنگهین مجرد بونا. مروف دکاره و صاراوه بکه. بریارین لقاتی پیشین هاتنه گرتن و دقاتی دودیان ده بگوده بونا و ریا خودیتنه. لقاتی سسیان هم کنترول دکه و هم جی بپیناسه دکه. لو ما لگوری قاتی پیشین قاتی سسیان نقاتی ناونده بریاری. لی قاتی بی بریار داینیه. بریارا چاندی زوره گرتن میجی فکر او چند لدروی دوریان دمینه. دمجارین جیانی ده هرچندی میجی خوشنده. لپیش و بزبجی میجین دنجی وی دخن وزنکی. لگوری دیالکتیکا خبتینا مجی ناوی یانجی مجی هستی یه خودی سیستما لیمپیک خودی کرهاتنه که کریتیکه. او میجی بگوهان تاویکو بسری خوشی دخبته ده همان دمیده. بمیجی لسرخوا بمیجی فکری و بمیجی لبنی خوا بمیجی خوشندره دناواتی کلیه دیا. بپینا سکرنه که راست و درست مروف دکاره ببیجه سیستماتی کلدانینیه. مجی جسادی 25 گلوکوزا گوده دکره. جسادی 20 اکسیژینی بکاردینه و جسادی 18 خوین ده گوده ده دگره بر بخواه دکشینه. ده پاشخانه یا برداندنا مجیده جبو پیشته برنا هیزا فکری برتک نینه یانجی آرمانجا خودتونه یا. برتکاوی یا بینگهین جبو دوم کرنا جیانی آنگو آرمانجا خود زندی هشتنا گوده یا. رابوریه که خویا 500 میلیون سال هیا. طبقه میجی مروف جی 10,000 سالیه. ده مجید قدر 100 میلیار نویرون آن شانه نهیرسی هنه. 8 میلیار جوید میجی خوشنده دنه. ارکاوان نویرونان اوه گوده زندی بهیله تفگره وان 8 میلیار نویرونان جسادی 8 انرژی خرج دکه. میجی دفکره و سیستما لیمپیکه ای خودی 20 میلیار نویرون جی جسادی 17 انرژی بکارتینن. او انرژی لسریا بمیلیاران تیکلدانینین کو به پونجینا دنافبرا نویرونان ده دردکوین هولی تی خرج کرن. جوانرین تیکلدانینا دنافبرا نویرونان ده سناپس تیگوتن. میجی کوین ای امجیر میجی خوشنده جی دبیجن نامره. ناوسته بهنا خواه ناده هرتم بلو لابته ده بزوجی هاتیه. میجی کوین جسادی 83 بدیتنی هند با. چه دبینه جی باوردکه. خودی خصلتا دوم دارینینه. بالا خوال سر داویا مسئله دشتین کن بسیط و بر بچعوی هند با و دبیره خود دگره. دشتین جبو خو قنج و خراب دکاره جهف درخینه. دوست و دجمنان جی جهف درخینه. تشتین درباری جیانی ده یعنی تشتین کو جبو رهبر لجیانی بمینه لازمه کنترول دکه وکا خوارن و خوارنی خوا پاراستن زوریتی دوی واری در ریزانه. لور خصلتا هری گرینگ آوای ریوچونا مجیه. مجی وکه روحبرانا دنافبرا پیواجویا دیروکی ده گاو بگاو بردیه و سیستمکه مرهکان آجبشن جدا پیک آنیه. مجی وکه مجی خوشنده، مجی بگوهان و مجی مدرن آنجی مجی بفکر دناوا سیستمکه هفپارو تیکلیان ده لسر بنگه که دیالکتیک به هفرد خبتن. آنگو مروف دکاره ببیجه. میجی هستی بی میجی آنالیتیک نابه. اگر ببجی او جینه میجی مروفه. بلکی میجی ماکینه که به. لجمع عقلی چکری ای آی دبه عقلی حسی نبه. اری امو صاد بیجن لنها ولدان و خبات هنک و عقلی چکری هینی هستان دکن. خلاصه عقل چکری خودی میجیه کی انتلکتوله.
دبا کو جمجی حسی قطبه جخو وصایه. لی جبو مروف مجیه کی وصا تونه میجی مروف هم جعالی بیولوژیک و هم جی جعالی خبتین و دیالکتیکه. گوتنا دیالکتیک رح و ریشن وی ارینینه. آنگو کردینه. اف گوتن دوالیتی افادت که. دوالیتیا تاری و روناهی یا زردشتیا جفکر دیالکتیک را زمینه که فلسفی چکریه. اوروپای افگرتنه و آوای کی نویه و گوتنه دایوان. دیالکتیک با آوای کی خوزایش خوزایتی. لو ما مروف دکاره جپینا سکرنا انجلس آ دیالکتیکا خوزای خوشهین ببا. دیالکتیکا جواکی جی دیالکتیکا خوزایی نقطه. اف دیالکتیک خوصریان خوهنه. لی ده همان دمی ده بیر دناوا تیکلیه ده و بوی آوایی پیکتی. دوی نقطه ده فلسفه هگل گرینگه. لجم هگل واته آنگو جواک دردکه و پیش. مروف دکاره فنومونولوژیا جان روح وکه خوزا واته در جمعه و شیرو وبکه. خوزا دیالکتیک کاریکاتیرین خوی ناکوک هنه. ده فلسفه ده اوکه تز آنتی تز سنتز تیپینا سکرن. تز آنتی تز لجم هگل ج دیالکتیکا و خوزاییه. هگل جی وصا دبیجه. لی انجلس جویر ناکوکی دبیجه. حتی انجلس و ناکوکی و دجبری وکه تونکرن فیم دکه تیکوشینا چینی پفچونا چینی یا ده مارکسیزمی ده وکه تز آنتی تز بنگه و هگل داتینه. هگل و وکه تز آنتی تز دیار دکه مارکس جی جویر ناکوکیا چینی دبیجه. جیره دبیجه دیروک تیکوشینا چینانه. بیگومان اف معنی که خویا دیار هیا. لی اووی جحدی وی زیده دبه جعیاری وی دردخه. سدما کو او دوی زیده گاویه ددکه او پیشبینی هویه کو دبینه. پرولتریایا برجوازی تونه بکه. لو ما دیکتاتوریا پرولتریای جخوره دکه اساس و تئوریا وی داتینه هولی. بوی آوایی ایدیالکه کومینیزمی دردکه و هولی. امیلشونا تئوریا دیروک تکوشینا چینانه تئوریه کی نو چیکن. گوهرتن آنجی سر راست کرن ام بکن اوه. دیگردون و جواکی ده چینک دن تونه ناکه. نابکو دیالکتیک بوی آوایی وره شیرو وکرن. جبرکو ستالین وسا شیرو وکر و بمیلیونان ولاتین خو کشتنه. ما او شورشا چاندی کر. او جی بسر نکد. جبرکو دخوزا و گردونه ده تشتکی وسا تونه. تشتا هایی و گوهرینه. و گوهرینه کی بناکوکه. جخو و گوهرین با آوایی کی ناکوک دبه اگر ناکوکی نبه و گوهرین چی نابه. فنا سرما و گرماهیه کاکله کی گرم ای دجوار هیا و خوزای کسار آ دجوار هیا. اشکره دو سرین دجبرن. اف چیروکه کی مشهور آ گردونیه و اوهی دوام دکه. فکره دبیجه گردون برفره دبه هیا. دیسا تئوریه که هیا دبیجه گردون وی راوسته و بجمده. هنک دبیجن وی انرژیا ناوی پشتی دمکی کیم ببه دقینا انرژی یا برفرهبون بیکتینه وی بداوی ببه. کنگی انرژیا کنین رش بقده. ایجاوی بروواجی خواه بگویشه و بناوا خواه هلوشه. برفرهبونا وی راوسته تنگبونا وی دست بی بکه وکه بریا تقینا پیشی وی بچلمسه و ویره هلوشین وی چی ببه. مروف دکاره پرسکه وصا جی بکه. گلو امنها دو قناغه که وصا دنه. لگوری تثبیت انگشتی برفرهبون هی دوام دکه. برواجی هلوشین هی دست بی نکریه لی دبیجن دبکو دست بی بکه یعنی بوی آوای نیرین و فکرینا لگردونی هیا. افکر حمو قالا چلمسین خواگو واشتن و کومشینی دکن. جو خوا وقتا کو انرژی خوا بگویشه دبه ماده. اوی لسر بنگه پرچک مزنبونه که جی چیکه. وقتا کو ساری بلاو ببن موسم پرچکان ماده وی چی ببن. و او پرچک وی انرژی دحف بدن جبرکو انرژی هیا و چافکانی یکی مزن وی چی ببه. هنگی هنستیرک و گلکسی وی درکوین هولی. ایجاوی گلکسی هفدو دحف بدن. اوی دومه نسکینیه. لور پرسا اساسی اوه. وقتا کو انرژی بقده وی چی ببه برسف جی وصایه. هر تشتوی بقده. بطمره
وی گردونکی سار آمازن پیک بی. لهمبری وی تشتا کو ام ببیجن اوه. اگر تشتکی وسا راست بویا وی حتا نها جنوب قومی بویا. اگر احتمال که وسا هبویا نها اف گردون وی تو نبویا. اگر امیه دناوا گردونکی وسا دنا ام دکارن معنی بدن تئوریا هلوشین و برفرهبونی. اگر تئوریا راوستینا مزن راست بویا جخو فکره ازلتیه هیا. لو ما لازم بود ناوا قوناغا کوی ازلتیه دا راوستاندنا مزن پیک بهاتا و اگر او احتمال راوستینه هبویا او جزوو پیک هاتبا. هنگی امی نبون روژاموی نبویا. زندی و روحبروی نبونا. سباوی وقتا کو ام پیوانا ازالتیه لبرچاوا بکرن دوی او احتمال شاش با. دبا کومروف لبرفرهبونی لطنگبون و هلوشینی بفکره. لی افتس پرزیده بی اثبات خویا ناکه. خلاصه افتاوریا نیوجونه هنک تشتین راوکرن. لی بلکی گردون نوصایه. جخو تیگینین ماده تاری و انرژی تاری هنه. تشتا کو گلکسیان لسر پیان دگره انرژی تاری و ماده تاریه. دیار نینه افچنه. تشتاکی دنجی تیگوتن گردون خویا دیکه جسادی ششه. گردون خویا ناکه جسادی نوتو چاره کو اوجی ماده و انرژی تاریه. هی کسی نکاریا ویجی پیناسه و راوه بکه. بوان تئوری و دکترینان اشکره بویا کو فکره متریالیست جیهانی و تیگهشتنا هایی ین درباری گردونه ده نکارن هر تشتی راوه بکن و تیره ناکن. پیدوی به بهتر فکرین و پونجینی هیا. هر کو لیکولین و لیگرین کور ببن اشکره یا کوی سر و رازین نو بپشکون. پرچکه که هری بچوک ایکو دردکوین هوله دبا کو ورم معنیا هر تشتی. فکره که بویرنگی بخوشی رامان و هزرات تجی سر و راز و سور بکه. مروان دحف بده بر بپونجاندنه و ام جیبه کو ببن اسیره دوگما و قالبان هر بفکرن. تشتا کو مروف بون دکه پیکانه میجی آنالیتیک ای خودی قابلیتا مجرد کرنه یا. مروف بون آنجی جواگ بون لسر بنگه هلمرینا معنی میجی آنالیتیکا خود چه دکه و پی بد بهین. بالا خو بدینه خوزا هبونه که زندیه. با آفرینریه که دیالکتیک هرتم خانو دکه پر جلب و جورد با. اف او حتی به بردینا مروف و شکلگرتنا میجی ویده چه. و که انجام وی برداندن مروف لخوزای و دیگره و دیالکتیکا وی لید کوله. هول ده خو ناس و پیناسه بکه. بوی هول ده معنی بدخواه. اگر وصابه ام نکارن مروف وکا خوزایا لخود فکره پیناسه بکن آنگو واته. بنگه اونتولوژیک و هیمانا دامزرینر آجواک بونه. جخواه جبوویشی هبون پی بیسته. جروجا کو فکره فلسفی دست بگیریه مجاره که نگوهره آگفتگویه. چه تشت هنه هبون چیه؟ با آوائه کی بربچهف وکه روشا پیک هاتی یا کرنکه گلو مروف دکاره هبونه ببینه. ام چاوا دکارن ببیجن تشتک هیا. بقاسی گو خویا دکه اف گفتگو بسیطه لیا راستی مجاره که تیره خود تولهه و لدوره خود گدیشه که پرسان دا آفرینه. اف گفتگو لجم فیلسوفین هبون پاریس نخاصم لجم مارتن هایدیگر دبه مجاره که هورو کور. فیلسوفین وکی لایبینتس، بیرکسون و دولوز با آنالیزین خواهین روناکبیر به فلسفه لسر هبون ده لپیش خویاد کن. تیگینا معنی جیوکه تیگینا هبونی حتی جیویده تر با آوه کی پرگرام بویه یک جمجارین زور و زحمت این گفتگوی. تاوی کوگلک سدم هنه تیگینا معنی زحمت دکن. لیا گریگ تیکلیا دنافبرا دیارده و معنی ده. جبرکو دنافبرا دیارده و معنی ده ادراک هیا و ادراک جی خودی و پوتانسیلی کو دکاره تشتان خوارو مارو بکه. ام دیارده یان دکارن وکر راستیان پیناسه بکن ام بتیگینان و زمان درباره وانده دفکرن. لی تشتا کو ام بتیگینان پیناسه دکن تمنی راستی دناوا خود ناحوینه. تنی بشکی درباره ویدجی جمره بسینور پیشکشت که. آن نه. هر تشت هر کلی دگوهره و دگوهره و خانو دکه. افجی دکه کو راستیا دیارده و تیگینا ویا کو هول دده و پیناسه بکه جهف دور ببن.
و اف سیر و سفر دو دریج دبدچه. تاوی زور و زحمتین بویرنگی جی جبو چکرنا معنی جبلی تیگینان بوان و بتیگینا فراندنی مجرد کرن راستی ریکی دن تونه. لی گرینگ و لازمه کمروف درباره تیکلیا تیگینا معنی دراستیا هایی دا جخوه هبه. ناخو تیگین دکارن مجمعنه و راستی دور جی بخن. معنی هیمانین دا مزرینر انجواک بونه. معنی خوزای د دیالکتیکا ویده لی مقصدا مجمعنه مطلقیت نینه. تیگینه که اکونومیک هیا جیرد بیجن قد جمارا گینی بوی قال روشا نرخود نافبرا 1-0 تیده تیکرن. 0 روشا مطلق آوکوی پیناسدکه وقتا کو روش بربیکی ودچه روشا نوکو مطلق چه دبا. مطلق دو دن پیکانه. مطلق دیکی دیا. 1-0 هجمارین فرازینه. مروف دکاره جبوان معنی مطلق گیستا مطلق و بیواتبونا مطلق بفکره لی او پیکناین. تیگینا 1-0 و پیناسدکه. د فیزیکا کوانتومی ده پیوانه که بناوی پیوانا ندیاردیه هیا. خصلتا وی پیوانی جی وسایه. اگر تو لزا دیارده که تقز بزانی توی جهوی لی تو جهوی تقز بزانی توی لزاوی نزانی بی. پیوانا لزه یجبو دیارده باندوری لسر جهوید که بروواجی آوی جیدبه. آنگو دوی چارچوه ده زانینا مطلق نمعنی مطلقه. زانین و نزانین دزک هفدنه. لجه زانین هبه نزانین جیوه هبه. تو تشتکی تقز زانبه توی تقز جی نزانبه. لو ما زندیبونا مطلق و مریا مطلق نابن. هاجبوه جرباندنا لسر پسیکه یا ایروین شرودنگر میناکه و جرباندنا سالا 1935 هاتیه کرن. ده منطق ده چنو بون چه کریه پرس اوه. گلو پسیکا کو دقوطی که ده زندیه یان مریه تو نکار برسوا یان زندیه یان جی مریه بده. برسوا راست اوه. هم زندیه هم مریه. جبو زندیبونی مرن جبو مرن جی زندیبون دوی. لجه مری هبه زندی وی هبه. لجه زندی هبه جی مری وی هبه. لور گردون ده هر تشتی ده ها اف پیوانا هم جی هیا. لشونا تیگ هشتنا یان جی تیگ هشتنا هم جی یا خود سپیر نیرینه که پارادوکوسی بیتر نیزیکی حقیقت خویاد که. ده دیالکتیکا خوزای ده مروف دکاره لسر تیکلیا تشتک کرده یان جی هفسنگی آوان چه ببیجه؟ بگمان و دخوزای ده هفسنگی و دوسری جی هبن و افدناوا لولابت و پفچون آندنه. دبکو روشنوان این پفچون هفسنگی و کویه هبن. لیتشتاکو قالا ویتی کرن و کویه مطلقه. هفسنگیه مطلق جینینه. اگر مطلقیتک هبه گردون نابه چه نابه. ام قالا دیالکتیک فکره دیالکتیک دکن. فکره دیالکتیک زوره. نازکه مینا کفکا ترازیه. رادبو داد کوه. دکن نا که هفسنگ و کونابه. گلکی حساس و نازکه. تقل رتم و پیلا گردونی جی وسایه. هفسنگیه که مطلق تقز تونه. اگر هفسنگیه که تقز هبویا جه رنگی پربون و پرجورتی و چه نبانا. امین نبونا چه نبونا. اف پرجورتی دولمنده لبر چاوین ما اف گردون به هیبت و بالکیش بسایا به هفسنگیه کو جبو دیالکتیک بحثاوی کر پیکا نبویا. مقالا قاتجمارا گینی کربو. دوی میناکی ده جیم بالک شاندبو لسر مطلقیتی. اگر املوکویا مطلق بگرن معنی وی راوستینا مطلق به. وکویا مطلق همانبونا مطلقه. دو وکویا مطلق ده گردون ده سکن جیان نابه. گردون ده ناوا لولابت ده ده پشکوه برفره ده به. گلو سدما پشکوینا وی ده بج میلاوی یا جدابونی به. بطاقینا انرژیا حش کومبونو خوگواشتنی را پرچک چه بونه. روژا مجی جمیلیار استیرکان را تنی یکه. جگر استیرکان دناوا چاقا فلکا روژه ده جی تنی لدنیا مجیان هیا. اف جیانا کو امقالاوی دکن جی جشانه که بچوک درکتیه هولی و اف شانه بچوک جمیلیونان زندی را بویا ماکو جدر. جحیوان و نبات زندی جی بملیونان جوره و جلب زیده بونه. مروف جی جوان جوریان تنی یکه. جه رنگیه که هیزو دینامیکه که ری لبر جه رنگیه ودکه هیا.
آنگو ji bo cudabûn çê dibe dehef bide. Cudabûn çêbûna cureyan e. Her cureyek rê li ber çêbûna cureyên nû vedike. Tişta ku rê li ber vê jî vedike diyalektîka digerdonê de ye. Cudabûn û cihêrrengî ne çarek û pêkane be. Ji ber ku cudabûn nabe tu pêşketin çê nebe jiyan çê nabe. Ji bo pêşketin çê bibe divê cudabûn çê bibe. Gerdon di cudabûnê de çê dibe, berovajiya wê jî ne pêkane. Wekî din jî nav be mirov lê bifikire.